Tuni la hin life chom cha na bol hitin. Tuni la life I topic ding le so general headquarter in public say leo hen kanomen ti public meeting hi ko le song pi gam ka em sungil community hall mona chi le ding hi tan hi chi chung chang thu hi chom cha ana kheu lim khom hitin ni la pha na bon chawin ni la pha sound hi chu check kan bol pun sound hi na veo hitin sound ga ngai ti mi nge nge sound cho phanai comment hin bol ho zo si na bon chawin ni la pha ken bolin chule live hunglut ho zo si jong na bon chawin ni la pha ken thode sakur thang zamni lam guite se se hau kip minlen kuki por lazy waiti pawneu kuki na bon chawin ni la pha por lazy kuki por lazy waiti na sei chu sir tu chung hi ep meeting hi kit ham tu chunga public meeting a sei hi adang hi pon tu ma sanga KSO general headquarter in people's movement ya campaign bol naw chung chang thu ho che hin chai tawin kuki chate chenamun zo si hin chon chai win kuki chate chenamun zo si in chot chai no wa he tu a hi public meeting a hin ko wa hin hi chi public meeting na a hi do nom nei ho chule sei nom nei ho zo si iga kalso no wa lam kai lu bo ho KZC hin MLA ho hin chule SO group ho hin koi da bang thu do nom nei zong le hi cha hi iga chewa thu do ho zong i do thei yo hin ilung gel ingai tu khat lam kai ho dong lo hi la ei ma dei dan ta a hi ti ding ai lo le kha ti ding ti a sei ding zo golovin public meeting a hin ga chiu hitin hi chi meeting a hin ilung gela I doubt ho ai lo le het him lo khat chu lam kai ho iga do diu chu hungai ding da na hin kuki zo council lam kai hon zo holim na nei ding o hin kuki em le zong ichi public meeting a hi min sule SO ho zong ichi meeting a hin mi pi sang thu a hi zan tha chun KSO general headquarter in press conference and kovin KSO general headquarter in video clip cho ka hin ta do hian pu vlogs YouTube channel a hin vet thim a hin amun he ka seitan em sungil community hall a hin chule apart hi zanra press conference on 10:30 ti tuni khwa lekham ki sodo ki sun 11 tuni khwa sodo pen hi
hi zo ding in kaging chain program zong a hin thore ven lam kai hoi ichi program hi hin veng katin program a hi timing izada piogam kamu wahin 11:30 hiding dani chi program hi program zong in thore vin lam kai KSO jrang headquarter akoin program zong ki moi ichi program hang pi khat hi in ki sele public consultative meeting on the Kuki political movement. Kuki the political movement chung changa public consultative meeting hiding a hin. Is it chun me pi tam thei pena panigla ri hi dei sa hin. It's a public consultative meeting a hi ka sei bang chun. Kuki zo council a kona lam kai ho hin tin. SO leader ho tin chule MLA ho zong pangling hiu hin. It's a public consultative meeting a lam kai ding hi Dr. Seiboy to thang General Secretary KSO General Headquarter hiding a hi kasi ma bangin KZC MLA chule SO lam kai hon hodim na nei untin Kuki Gospel Artists Association ho konen wa soila mai han zong mintin amale Kuki Artists Progressive Union kapu APU ho konen zong lasana umintin isi program hang pi khada hen apart hi 11:30 zo hiding hi zalha press conference chun 10:30 kitin 10:30 hi mazep asa hiding kalin chain 11:30 ki panding program hi zi hen mungam la ta ho chula pangthi pontin anaya ho so pi gam ka ho hi atam thei pena ipan chi diu hi dei sa hian tuni tha ichi public consultative meeting KSO en ein go nau chunga hi do nom nei sei nom nei tam ta ding ka ta sanen do nom na nei yo sei nom na nei ho chu na hin komenova hi chu kain sim tha ding chutile phan tin ichi public consultative meeting hi comment ho chun zalha press conference bol now comment ho su khaven hi le KSO hi student body hevin student body hi le education bo focus hen education bo boy piu hen ti hi le hichi politics sen kum hi hen sule public consultative meeting ho jong hi a bowling alom Kukizo council sule Kuki in pi hon bolu hen ti hi comment izadam kharom KSO in zong asei dan hin zangha zong chuna seivin ama ho independent ta ama ho changsen hi chi to gon hi hin gon hi pon Kuki CSO ho to ki ho to a hi chi to gon hi hin gon hi danin seivin people's movement chung chang thu ho political movement chung chang thu ho sei khom nom ding hin jing kho len hi chi KSO to gon hi non SO group ho adia UK nen song za ha sun supportable now to sort now in thong da we chu chi press release akuna ki mulung zui chen tu sunga public consultative meeting ki bol hi a chai na zong hong hi ta mai the a sei dan hi hitia meeting hi tamta ve ki bol hi tan a vel vela zong ki bol ta lo mai the hin tu chung he chai na zong hi mai the hi tan tua hi athua sei tho ta lo wa ana to a pat ta ding ti hi UK ne ho press release a kona se he mu do a hin hi chi chung chang ka sei bangin koi to wang comment bol nom nam lam kai ho ai lo le ichi public consultative meeting
to gon him chi la piring KSO ho headinga seinom nei oma hi le nei comment hi comment ho sim thla dinga akilom phabep ken sim thla ding na bon cha he kan sim thla zo lo le ni na he thim divin nge na khen bol musa na hi pau mate sound ki zapoi tin hi cha phone khat ka soin cha hin chu sound chu phate na chi network hoi lo hidem a hi lo le pi hidem bang khe pon sound hoi lo hi le chi mobile la hi sound hoi ta chi hin ichi network quality hoi lo ji hidem ai lo le pi ji hidem chi hi ana check level ki pa mi tin so pi pa em pa pau mate so pi pa em chi hi ana check phale chon ki pa mi te abane hin kai khosat singson pulun pu ipiji hidem e ho ki tu lo ne hi chi hi factor tam ta om ding in e ho ki tu the lo na e ho hi tu lo na hi api pen hi ki sei le phung le chang ji hi ai pen ding ka ta san phung le changa ki bung khen na hangum ta ji hin iti hin ki tu mo na hi aba in ong chal pen i cho ji ta hi ki tu the lo hi dem ti hi ke gel dan hi adang su aji tam ta zong nan ti zong le hi chi aji khat bo bin pi nge zan pha mang pha in thot ho zo sin bon chawin ken zong khen thorin na bon chawin zan pha sele sei boy kip gen zinga meeting di hin thil pha e hin su pi na di vem sar pa ichi hi nam lam kai ho alin alal ho political movement bol na wa e hin lam kai ho chule chinga thim ho hau sau pa MLA ho nam lam kai ho ki khop na a hian i to bang kin lo pi hi a lo thin te ding hi ikinep nau kha da hian anagal do hi te se ho ke pp hele ana to a hai pu do to ka win ka ta san lo ti hi chi hi UK ne hon press release a se gen tu chung hi athua ki se ki chaina hi ding hi tan hi zong hi tamai the tan UK ne ho se bang si tha hi le ana to a pat thoding ti hi tai ana gal do hi te nei ko chen hlo vum namasanga ki tung hot chu thu so seina na manam hinge chi microphone in chi thu so seina voice record na kaman ji hi Martin Cookie lungel gel khom hi te hinge jingni khole gel khom ning hi win nam lam kai ho hau sau pa ho asing a thim ho masanga mi pi hon jong ilung gel ngai to iti hin pan lew hen i masal zo diu hi ti khat ilung gel to gun ho chu nam lam kai ho masanga ga pun la thi hi min thang song loi sar pa jing le live in bolo live fi wifi le akisuin mobile internet mobile network se live bol ko hat ji pon alim agong zong ite na kimo do ji pon izi chun ki phat la moment video hoi ta ken kap ding lam kai lu ho tu se ho hi ban ni cha ka hin posting ai hian an veo hitin lunpu ku ki news hi news channel la ki nei hian hi to program ki man no ho hi a thang pi lunpu vlogs channel la khon khen post jian zan tha a press conference bol now ka hin post na lunpu vlogs channel la chu ka hin post jian ai thiam lo hon hi chi channel ni ka bol hi ai thiam lo zong om jian ke hin adang hi pon tu la hi channel hi a se bayan channel khada se kha ai le vlog channel la he news sin se jeng thading lunggel ngai tu kanei ji ai channel ni hi ania ran kain bol hian
ania ka in vet ko lain hi si jong hian he thi moi tin jing khwa ki man cha no jong hi bon cha lun pu vlog channel ka hin thla do ding hi lam kai lu bo ho lim na ho sele ki man cha no hi kim ke ya ka hin thla do ding hi wedding in an ki go te Hendi hauneo sarpa jing ko le chon suspension of operation SO MLH le KSO pangthei di hinam tu sange ya he pangdinga chu ki se ye ahin la amun le phat ihlun lo lai se ven ki se thei pon amun phat ihlun ting le koi chung panga koi chung pang lo ham ti hi ki chi tan ti the family recording a se cho ki khel na hi dei momong tawin a hi le neu cha cha ki khel na di zong le planning commission a hi lo le committee nei zuwa amo chu pan a hin la over all ola ikipat lo le im kho wang lung don omena sarpa ye nge chi lam kai lo po hon itabang to bon nei hom chui he povin anagal dot phot wi te thangzalun vai phe zan pha nang zong zan pha ama ke waloin zan pha in tholo zo sin bon cha win zan pha sat ko sei khong sai sarpa u kieng ne ho to sarpa u kieng ne ho te in i boi nau i chan pha tam sele ipidin muna i mu tam i si u kieng ne ho to i din mun he ngai ngai a hin ala en amo hin ei chou jing aven ei ho he ki boi lo na te dinga chu itia hi ikitim ham da na hian life in the ho som ko le thum tu le tu in life mun lut he mi som ko le thum hian chila hin like se som gu le sagi a hi e malsom kuki channel sarpa namdanga kigel paudang dang tho ho hi paudang dang tho ho hi to ki lung tu ki dowa kieng khadai din kit theina diu hi ipi bolel hen nam khadin yum kit thei diu vem ichi jong he very critical question hai ichi hi topic lien ta abula kona pat ngai ding azuma za hin bodo ngai ding hin iki tu na diwa hi bang so thil tam ta he ina bolo ho I bol te diu hi ngai hi cho zo si bol do na diu hi bang so ani khule phat zong tam ta hulu tamai the ai pi le mo pun nei khon zong ta bang to gon nei so he ai pun ni khu khat le tha khada yum khom naw ni khu bang chu hum nan te ti he kinem le lovin an nga ma yu te ku ki zo chapa zinga meeting na ding thu su ho ngai no mom hle e lun pu kip gen news an ki nga jing ding hi nga pano enge jing ni khole hen cover thi san cover hin ki bolding ichi cover bol ho nam gam kai thu se ho sule uncle song lam kai ho akuna holim na ho jong su ai thi chana in thla do dingo nami pin ipi ki sea idabang thu na ki sema idabang to gon ki sem ham ti ho che het thei chi na dingo ba he ka hin thla do ding hi kam hau kip lun pu ko ki news emi news la ka ngai sang pen ni sele khat ve jong skip lo wa ke vet chai jing a hi malama jong hung lo thing jing hen ki pa me so pi ka ki pa e na ho ngai lu na za lai chani phawa hen na ho za lai hen hi ji chun ni sia news vijing ho na sung chi wa ki pa thu gen phongin na hon jong gun chu ten news ong ki phong ji wai ei na ngai pi ovil lang phong pa ke man jong gun chu ten pan kala jing hen mihim khat hi boina thei ding zong atamin e hoi society a hing hiwin khan khonun khu thote hiwin khan khonun khu thona ding zong atamin
chile valen ding zong atamin kin le bong zong omen inna to ding tam ta jang kinai ji hen news ball he a the jing en thil nom hi pon jingka news ni tha news hong hi ke jingka punga le ka thoi jingka nidan nga kiti chu amaloi i mut khop lo na zong hi tam mai zan news hin chai le abang le zan nidan ko le ki chai abang le nidan ko le minute som thum le ki chai news ki chai zo le live in bol hi lo le video khat to ga sim ti hoi bol le i mut le zan nidan som le khat som le ni ong hi zong hi thang pi ji jingka lam nidan nga ki thokit le su le ki chol man lo su le ki chol lo man lo wa hi le i mut so cái một khop lâu nang hệ tâm thì mày cái sân cái anh muốn chú ta phần cả lại thì cái phun đồ hiền lắm thằng nếu kịp gen sar nang gì thu lệ là cái dinh dên chung ngạc cái bỏ liền hạt dinh ngơ kịp bỏ mày tôi đi là live phi ball he minute som ni là khát vé lên tan topic đang dùng số cả gồm phun NSN ho NSN lubu teach muiwa kitipan ache na Ukhrul district somdal khusung vil na ganei ding chung chang hi video khat ki sem le katian ichi tu a hi live ki chai le video khat sem ding ham ti hi ka gela hin ichi video kan sem a hi le lunpu vlog sen la khen ta lo ding hi a na ve che ding an ki go de luôn phụ cụ news a hi news bo hi thading ti hi ka hin tu jing hi news channel a hi thu dang dang video dang dang in su do le i ti sei ding ham anup lo na khat om ji news sam ti aga ngai le news ji lo ti tawang khat om ji hi ji chun hi ji news channel hi news bo ngai na dinga ki la ki koi tawang hi je hen program ki man ho hi lo le video chum lungel sharing hi lo le topic khana holim na ki bol ho hi lunpu vlogs channel la hi na vet tiu hintin koi tawang ana lut khalo lai ho om jong lai ana lut hitin anunga screen a ta do za press conference ki bol na jong kho lunpu vlogs channel la post ko bol hin a ve lo lai hon an ve hitin KSO to gun ho apan la na ho chule KSO i dawang to gun lungtu mane ham ti ho hi het no mobile le press conference ki bol na ama ho kam cheng ta sen ho hi anangai wi ti zini kho a hi su group hin non su group hin KZC hin ku ki se so zo se hin sule ku ki mele ho hi abon cha kilung to ta public consultative meeting a he pangsi ring a hian hi ji hin zini khuwa hi chicken gun hi a lo hin ding kine moment zini khuwa thulu na ki sem ding ho hi nampia ma khuding gel na thu hoi thu pha jing hi ding kine moment zini khuwa hi chi meeting a kine ya kuna nampien ma cha na lin ta ai nei diu song kine moment hi chi ji hin zini khu program hi nami pite zo sin lol hing tai chai thina ding vin ilungil che win pathin hinga taunan zo na thu ritin program a lol hin te ne ding pan an law te ti he ikitip na nom pi piano hen comment khan le nim hin siming katin life ball hi inside mai tai st thang cha hau kip nang thu so hi ka nga jing jing he sar pang pon tho jingo ki pa e ananga jing win lang pon tho te in pang jing hi te the family record sarka sei benom khat ui chalpa lim na thu ki sei hi ipi doi le tu pham loina gol phamong monga igelo hidem su pi tam pi thana hin ko su sa vai lo ham hi si video khat kan sim go rahi thangneu ki gen sir iti le delhi talk si ani ki diu ham mha to kuki so group ho political talks hi
anh ấy kỹ năng đi ngọn chúng sang thu cái giờ lộ lại hi chi political talks anh ấy đi ngọn hi cụ KSO họ lệ non su group hiền sule đăng năng họ hiền pressure beating thì hi hiền 60 days sunga hi political talks achi ha lo hi le ki phin na za chum ki bowling hi tia thu phun zong anum sai ta a hin la hakhat lang chu hung si ta hakhat wal chi ta thani nai lam bo ni ta hi chi a hin MHN political movement spearhead in both SO group ho hi ki ho feeding in zong political talks nei feeding in zong in ko po ve ipilunggel ngai tu ani ham chu he dai pon thani phat ki pi sunga he hi chi tok si achi ha lo wa hi le thu phun ong ki bol sa ho ma ba nga hi ki phin na za chum hi hong chi haning inom tan ipi hi le masang wa hi piung thung ding ham se thei pon inagal dot jing diu si hi mai tan te Leon G Sarpa ki pamina pan sunga hi nge ka ki pa e tuni la ho lim na hi chan chen lam se hirom kha le ki thi moi tian jing ni khole i chicken bon lo thin te ne dingin lungel 7000 nan heutin chule sopi gam ka yaun ku ki chanu sa pa ho zo si i chi meeting a pang chi dingen i ki tiam chi wi ne hi na bon chawin dam selvin ka ki pa e mang pha